Bismillahirrahmanirrahim. Parahnya. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di video aku. Kali ini aku mau makan nasi ayam sambal tomat plus saladnya, dan ada karedok lenca, tumis pakcoy. Nah, seperti biasa sebelum makan kita baca doa dulu. Karedok lencanya aku taruhin sini dulu ya. Tumis pakcoynya aku taruh sini ya. Jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kelenja sama tumis pakcoy. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya ya. Ini bagian sayapnya. Aku belah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ayamnya dulu ya. Ayam sambal tomat. Pedas sebenarnya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Lencanya. Palanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akan minta. Pakcoy. Ayamnya. Enggak. Pakcoy. Bismillahirrahmanirrahim.
lenca. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dengkul ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai keledok lagi ya. Aku campur-campur tambahin lenca lagi ya, sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam. Salad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya bisa dikit lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam, lenca, karedok, sambal aku satuin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya guys, makan-makannya udah habis tuh. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan di video aku selanjutnya. Bye-bye.